Kanyaman! Inimui nga mano ka na kung ayapse, king pamamuntaw king Mera Patamanyaman Festival 2024, king capital town San Fernando, Pampanga niting Webis, May 9. Netong iyang pamigatagon ing manyamang festival ay nargasana ni provincial government bang apatindayag, ding ega-naganang mga nyaman na kalutong kapampangan kaya kakatamang probinsya. Minunayang merapat iniyan yung Disyembre na nimilabasa na banwa at linipat dengening Mayo. This month of May, through the power of the Ordinance number 863, through our Sangguniang Panlungsod members, of course headed by Vice Governor Lilian Nanay Pineda. So ginanaganap po ito dapat talaga sa buwan po ng Abril, nagkaroon po tayo ng malaking preparasyon para dito. Aparte king pamagtindayag karing mga nyaman na kalutong kapampangan, nasa na naman kanuning manyaman festival ay dakay karing memalen, ing kwento king gulot na ring miyayaliwang kapangan ang paborito tamo. Paralan niya naman kanuinibang pasiknangan ning pangakulinary capital ning Pampanga. Ito ay upang maipakita din na ang ating yaman ng kultura at kulay ng ating kasaysayan ay hindi lamang matatakman sa lasa ng ating pagkain, ngunit sa kuwentong nakapaloob dito upang malaman natin at ng ating mga kabataan ngayong panahon na ito ang kahalagahan kung bakit meron tayong ganitong klase ng pamamaraan ng pagluluto at kung bakit ganito kayaman ang lasa ng lutong Kapampangan. May yakin ng festival grounds ding apat na tent ang makaparikil karing apat na distrito na ring probinsya. Para king Primera Distrito, binidayay karelang putong babi, pako salad, biringi, tibok-tibok at siyempre, ing sisig. Pitit yan nating atsarang kapaya, sale manok, asadong matwa, gisang pugang panas, sampung sansrival, ing dinakin na naman ng Segunda Distrito. Eneman pa'y tauling 3rd District ing karelang entiya tamalis, puto seko, tsokolating baterol, pindang damulag at aliwa pa. Kabang may napagnepang panara, paro, sisig, mangga, sampelot at tibok-tibok ing 4 distrito. Ding kaya katamong kabalay na tinagon, tutulak ka ng mag-enjoy king world-class culinary experience. Manyaman po yung pamata. Manyaman, alang kasama po. This is who we are. It's all about our food. Our food is everything. It talks about how we love, how passionate we are, how we value our history, our ancestors, and everything. So it's all about us. Lasa naman, Sir Nani, peka paborito mong pengan yan. Ang yan pindang damulag. Maragul naman kanusap king promotion na ning culinary tourism kung probinsya ing Mera Patamanyaman Festival, agpangkan Department of Tourism Central Luzon Director Dr. Richard Dainos. Kaya katamong Kapampangan, yung pamagluto, bala mo Aldoldo Fiesta kaya katamon. So, part na ni kaya katamong kayan, pamanang dai, yung kaya katamong heritage, anyapin, agyan pang nanong sabyandan It's beyond comparison, beyond competition, who we are in terms of food. So, food is a daily celebration in Pampanga. So, I guess this is just an added value because of the food month. But we always celebrate food month every day. So, it may be contrary food month, doing it every day. Aparte naman karing pamangan, meto nga photo exhibit na magpapakit karing miyayaliwang kaluto keti probinsya, ing sinadya na ning kabalentamong i Gerald Gloton kay Provincial Information Office, kaya ba ing Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga o ACTOP, at ding miyayaliwang local artisans, chefs at tourism officers. Asan kano na marapat na bano-bano balang Abril ing Manyaman Festival agpangkang Castañeda. Yakop yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.